Ulat Gejala Nagaland RN Ravi Unwan Ban Shimti Shipor kum ulat Gejala Meghalaya. Hadin bu ulat bementa utata gata roy ula shim chutino bat kejing ban bam smayu nulat kan long ha gesni baar jong tayo ha kepor kadar bejemin sngi haraj bhavan Shillong. Habayakran badu sembut Menteri Rangba Gejala Meghalaya uba Preston Tensong. Ulong menakaliang ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, kalekren bad Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah, halor ke Jingbam dan ke Jingit Trelang Hapreng Ulat bad ke Sarkar Jela. Bad kamtam halor ke Jingpen Pau ne Jingpet Senga Ulat, lengba ke Twitter, ke bau ulakan Tho Kulmar, ke belanang Aiding Shushu Yupat Ba, bad utata kata Roy ulak let nok budi ukli jong ke Jela. Uba Preston Tensong ulong, hadien ba ulat batamai ulat ban bam smai. Mau rengkat buat Menteri Rangba Kejela kan sekran kerpang halur kikam kibasa ateng kamtam hakabede bat ke ordinance jong ka Meghalaya Residents Safety and Security Act kabaran kam maniok satang yang kejing menjur jong ulat long hot ni nakaliang jong ni nilai keduk ya home minister jong ka India nilai keren nilai batai ki barokoj te namar bala dengim don kejing trailang hapdeng jong ka sarkar bat lat jong ke Jela badeu head jong ka state te ka kampoi sunu ting la batai la price nang ta tam ka bangi i kam long concern ka government golong ba ye kini ki comment song ke ba tweet mo ka ba tweet teng kum kli jong ke Jela babat ya ka constitutional post ban comment klumar kambar lada day kileman lada ma kiwi ka kam lali ndai kum ukli ulat jong ke Jela bakin komen klumar klebi kam long komba aiding bat ni bat kat kum ke constitution jo India ru kolong ba ngihap ban priam lut ibarok ngim ong tang Hindu la ni tang Muslim ya barok ngihap ban long accommodative bat ru ngihap ban sensyar ya ke Jela kat kum ka constitution jong India ka balong baik ba ka equality ka don ka ba barok iolong equal bat ngimla ban sa siliang ye no tapi kata de ka way ka ba pelong ba kani ka jing ka tweet ka ba governor bodon burom jong ka megla long nakapor se kapor komen nakapor se kapor ai ki jing ngeu jong simet jong de komong pi uklet no pat ba udai head jong ke Jela nakara dang so ben ong ba yakini ki isu berhak nilai keren nilai de keren bat home minister po Delhi te ngiru ngidang suyo ka official communication menne ba governor jong sim city bat balasai kasni kandon ka swearing in ya governor ba pej ya ka Jela nakalan unwan simti in addition to his function as governor of Nagaland bukan Pedro Sipori ka state Meghalaya ni. Hakawai pat kaliang usumbut Menteri Rangba Kejela ulong bagi sarkar kedemut shisha ban menjur daga resolution ban penteri kam ke inline permit Kejela. Hadin bekle syong perkhat sani bahai ke jingdon kam ban ai jingya dai ke jat ndriu ret pat. Ula kenturu ya baro andro pongut ki MLA bagian kershan ya ke resolution ke bandra dak sarkar Jela ha ke dorbar bekerpang kanang banang yang dorbar tawan kan mi tang kawi gesur bandawa penteri kam ya ke inline permit. Uba Preston Tensong ulong hadian beladak ban menjur ke resolution ha ka khat khandai trik mentau benai. Ke sarkar kan selera ke resolution sya ke sarkar Pedeng. Bat ke sarkar Jela kan penbor ke sarkar Pedeng bagan menjur ban penteri kam ya ke inline permit ha ke Jela. Nalor kania ula kentui gipat ba ke Jela bakin long kibajai-jai bat bakin trelang bat ke sarkar Jela kam tam ha ke sarkar ru ke yeng ha ke juk konong rem bandawa penteri kam ya ke inline permit ha ke Jela Meghalaya. Abdi kania ka rai jong ka sarkar Jela bakan pelong kania ka dorbar pang ban munjur ya ka resolution ha di ban penteri kam ka LP ke Jela ni bakan ka jingdawa jong bobon ki patba hadisna belalai Pemerintah ni sarkar ko asil ni rai. Pada ko diksi ng sarkar ni karai kalong tang man sukun tandai patba na kadamut sisa. Kajingmut ihi kalong ni damut sisa. Namar kumang ong pi ngilai song bang ngilai perkhat ngilai khan ni khen. Ba kawai kalong ba hoi ya kaneka exemption na kaliang ka CEB na kaliang ka CEA ka pas mo ka CEA kalong balang ko 97% ngilai. Den rai langi kren pat ya ka protection jong kini ki judge
ben riu barit pa jongi ni siem ba kabak kabandon kam long bangi dei bandon da KLP naga daung ya rai ba lakum nukum ngin penbor ya ka sarkar India ba akan sengau bah bat consider ya kan ke jing kerpat jong ka sarkar brokoi bat ru ngin pelong ikan ke special session la si la shis ni kamut kat kan trik in pelong ke special session ha ka ba nak leng sarkar ngin ra ya kan ka official resolution bangin adopt apo ka assembly nang tangin pa sete sepo ka sarkar India ban nakaliang jong ni ka sarkar nang tungin sabut date balong bangin kerpat ko sarkar India mo pi bakin sngobah ban ai no yang ida ka ILP Atau bukti pejak ni ka jumlah juman kini saya borok kita ki nong kemat nek yang mana ken ai kata ka jimunjur kan ka resolution kamtam abang i ba nak kalian nong hilam kalian persia Dr. Mukul sama tu ada keren sai maka siksa tu buat ai kita numra balik la kan ta jumung kita gibreu banabas kene ka jella ngamtip ke jing keren jong leader of opposition ngamtip ka bamut kumno la de ong ba ka six del ba ka ILP ru kamla ban yada ya ka jaj ben riu la ne ya kirit pa ha ka jela mekla tengam tip ka pat kalat kelti ka ba ula ban le namar usu ong tangkum ta tengam tip ka pat ka mekanisme ka ban khamba tam la de ki wei ki jela ki don ka ILP ki sem ba ka biang te balai yang ne meklan ong kambiang tengang sem ba na lor bang la don ka six del na tam don ka state laws kebengi pas hapok ka assembly dengan ngasngau bandong bad lan yo sa KLP kanang penskem susu bat ru nila ya kaban ai ka full protection ya ki jaj men riu jongi ki berit pa hapok ke jelame kelai borok